Ukrajinom, uvijek imamo vrlo korisnu i prijateljsku razmenu mišljenja, imamo zajedničkih problema, zajedničkih interesa i mislim da tu je sasvim normalno da ta komunikacija je veoma laka i trebalo bi da bude i češća, ali tu, nažalost, vreme ne dozvoljava da komuniciramo toliko koliko bismo svakako želeli. Iskoristila sam priliku da čestitam praznik sa malim zakašnjenjem, tačno je 11. novembar je jedan važan datum koji nas vezuje za komemoraciju, obeležavanje Dana primirja na vojničkim grobljima kojih iz Prvog svjetskog rata, naravno, kojih ima puno na teritoriji današnje Republike Makedonije. Tako da ne mogu da prisustvujem i tom svečanom činu. Istovremeno to je i dan i drugih, recimo opštine Stara Nagoričane takođe, gde ne mogu da prisustvujem, ali eto, iskoristila sam ovu priliku da dođem da razmenimo mišljenje. Mislim da je trenutak veoma važan i veoma ozbiljan za obe naše države. Nalazimo se, mi smo države koje su, kako je rekao i gospodin gradonačelnik, veoma pogođene ovom migrantskom i izbegličkom krizom. Kumanovo je grad u Makedoniji, severna vrata takozvana Republike Makedonije, na samoj granici naravno sa Republikom Srbijom, koji čini sve napore da migrante i izbeglice da im pruži neophodnu pomoć i da im u svakom humanitarnom smislu, bezbednostnom smislu i tako dalje. Tako da svi ti migranti koji prolaze kroz Republiku Makedoniju svakako dođu i u Republiku Srbiju, prihvatni centar u Preševu i u Bujanovcu i dalje prema severu preko Republike Srbije. U ovom momentu većinom, odnosno gotovo najveći deo, najveći procenat njih odlazi preko Hrvatske u države Zapadne Evrope. Problem je veliki što su neke države najavile, Austrija i Slovenija konkretno, najavile po nekim informacijama zatvaranje granice, po nekim informacijama samo bolju koordinaciju na granici. Vidjet ćemo kako će to, šta to konkretno za nas znači, ali u svakom slučaju svaki vid blokade, veće ili manje blokade na granicama Evropske unije, zapadnoevropskih država, prema kojima primarno izbeglice teže da idu i koje su krajnji cilj, krajnje odredište njihovo, ne ni Makedonija, ne ni Srbija, nego pre svega Nemačka, Austrija i neke severne države, ali sve prelaze preko naših dveju država. Prema tome mi smo dužni da im pružimo svu neophodnu pomoć, da ih registrujemo, da im pružimo humanitarnu pomoć, da ih u ovim uslovima kada srećom je vreme još uvek lepo, ali kada se približava zima, da obezbedimo i neki uslove za eventualni malo duži boravak, što znači par dana na teritoriji našoj, da bi mogli da nastave put za dalje. Na neki način, ne samo interesovanjem, nego i zebnjom čekamo kakav će da bude ishod. U petak bi trebalo da bude sastanak ministara unutrašnjih poslova zapadnoevropskih država, odnosno država članica Evropske unije, gde je glavna tema, naravno, su migranti i izbeglice. Vidjet ćemo kakve će oni zaključke, kakve mere će usvojiti i to nema sumnje da će to imati uticaja i na nas, odnosno zahtevaće da se i mi adekvatno postavimo, znači da i mi preduzmemo one mere koje budu neophodne da bismo sa jedne strane zaštitili sopstvene nacionalne interese, a s druge strane da bismo i dalje nastavili da pružamo onu pomoć oko izbeglica i migranata koje smo
koju smo i do sada pružili i da im dajemo humanitarni karakter, tretman, pardon. Razgovarali smo naravno i o našoj bilateralnoj saradnji, o izuzetno dobrim i prijateljskim odnosima između naših naroda, između pojedinačnih opština. Kumanovo je jedan od vrlo prepoznatljivih gradova u Srbiji. Da ne pominjem samo koliko srpskih građana, turista prolazi ovom rutom i prema jugu svake godine. Imamo negde oko 4 miliona ulazaka na teritoriju Makedonije i Srbije, što je stvarno jedna impozantna ta cifra i sigurno da je najveći broj njih ulazi upravo preko ovih vrata, koja je Kumanovo, u suštini Kumanovska opština su vrata Makedonije na koje ulaze naši ljudi u Makedoniju. Ovde se naravno uvek prijatno osjećaju, to je tradicionalno prijateljstvo, mentaliteti bliski, nema barijera jezičkih, imamo puno toga zajedničkoga, puno interesa da ta naša saradnja bude još intenzivnija, još bolja, pre svega na ekonomskom planu, a i u svim drugim oblastima kao što je kultura i tako dalje. Sport isto je važna grana koja je sigurno vrlo interesantna za naše građane. Ta saradnja će se svakako nastaviti i to je nešto što je neraskidivo povezano. Te veze su tako čvrste i trajne da je sigurno da ih možemo samo i dalje produbljivati, ali nikako slabiti. Toliko, ja sam spremna